Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadun rupongut lan gerang benta hagajing Mareh hakilom giwa kisurok kendo bat kijaka bakam sokro sokram bakin thup biki apun ru ke benta haga cross country bat lai pesawat haga Duathlon race. Ya kini gajing Mareh apply kerteng kum ke Rhythm of the Fields lapin long da ke Maple Pine Sweatworks Gym and Pro Cycling Shillong hakar kundai tuk lebih arazar pausan bakan deru kesin mendingkong belapin long ya kini cross country bat Duathlon race hawa lingkin Meghalaya. Kinong job haga cross country nagaliang jogishin rang kilong udan kupar marbanyang udayo o mitri berute bok lang biyam bat nagaliang jogi kintay kinong job kilong kabala siu dor pathau baki Angelista simli karba nagi kena aret hagaliang jogishin rang kinong job kilong Heprit alvan thapa Heprit senrang batengan marbanyang bat nagaliang jogi kintay kinong job kilong ke Heprit ini bapentingan sindram bat ke Heprit basyamiat bha kharsono nagaliang jogishin rang balakin jo san post nam shaneng kinong job kilong uba Badan Singh Tham uba Swanding Maulong bat uba Pratap Das bat nagaliang jogi kintay kinong job kilong kong Juliana Walang kong Rolinda Wanyang bat kong Tlinda Wanyang kadba kinong job haga Duathlon nagaliang gishin rang kilong Alliance Mayor Lingdo Nonglat uyalam jingshai Milim bat ubi Star Minsong kadba kinong job nagaliang kintay kilong ke Priya Maublay bat kadakahi kendan. Hakini kesngi lasa kilang daw Emily Berim ke mau pelang konstituensi ba Eugene Son Lingdo ubla samru yaki kusnam syaki dong job. Mareh. Ya.